Pak, pergi ke Sabah ke Padi. Iya Jong, kakan ada mulai dah mah. Tahu, iu pola lo belum mulai. Di rumah baik kakan Jong. Mun ngeleleng pas tayo nga semua liya. Pas tayo nga kering tua sekali. Sebenarnya aku yakin nolong kakak ke sabar ya. Ila torot Pak, du bedek remah. Ila aku lagi mangger ge. Iya. Demma bapak dik, mi kasa baga TV kake. Tada tang bapak sake api letak ni alaku. Kakan. Kaki ku tak letau TV pen tang kakak. Lakon lang ngeleleng mulai jarang si mulia. Apa kakan jadi? Kita apa? Kin mun mulai pasti tanya aki bi bapak, kin kuro aki kir ku bapak. Ko telani ser ku bapak si mikir kakak tele ikasake. Emang sakit apa bapak jadi? Komplikasi kan tahu banyak penyakit tuh Saporik. Biasa mun lah seporik. Banyak penyakit tuh. kok susah pen muntin aki bapak bekas demak kok Ya kan ki bedekakan kakek. Dari di baik kaki Jong. Pas tak pernah rumah sekali. Arah aja nolong nak ada ini sabar. Tak mikir keren tua sekali. Kaki je Pak, di senja mun kau mulai tak sakit hanya tanya gidi mak. Di senja mun kau mulai tak sating beding aki bandiki. Tak kebusan orang mulai laku ting beding aki to. kakak jela tak anak rena sekali pen coba bapak sakit ngan dua tak mulai lekah kok saya takut mun bapak pas tada kalau kini jual kapi deki pas demak angko pen Ya Allah. Bener iya Jong. Bapak deh sakit. Aja ngagakin orang yang alain. Sabar. Yura, kaki mulai tak bisa lah. Kau jual beli sabun nak. Mereka tawar kang kau. Astagfirullah. Apa saya kata kaki Jong? Sabar juga pernah lah. Kebedaan di mana kaki benar tak untas. Gila Pak, lepas jangan kaki. Salah tanya ngalah. Kuki nyusai. Ya Allah. Kami mau jangan kaki Jong. Jong. Dan nama bapak kita marah bentar Jong. Yo, Bapak. Pak. Lo arah apa sampean, Pak? Iya bapak tak apa Jong. Tolong masuk ke dalam, Bay. bapak tak usah keluarkan bapak lagi sakit Demam boleh kak. Wih jadi rusuhan sengkok kele. Dia jadi berapa kali? Lapan jam sengkok kau demam kali. ku tak ki puru mulai ketika bila keluar boleh coba pak sakit ngan dia marah tolong ya jaga Lerah bertibi kake. Engkau berambal tak rumah sandi yang tua. ini kau jangan ngaji ya kak Yalah Jong, sikit lang jalan. Tak benar maaf ya keadaan.
Derma bapak dik. Ben, kok ya susah. Bapak sakit jen Sarah. Anu bae dik. Mari petang babi kake. Kita pedang pedang mah. Ya kiba katu kondik mapola ki nemu tampo. Kau tak bertajuk ke dukun ni Ben. Emang bapak kake mari sabi ka masake. Mare, Mari sambi ka makae. mare. Katukon. Kita Le, jia rik coba sambi ka tukon. Polan tatang kerik sakit saraki ya rik. Sambi ka tukon oleh teluare. beres Ben. Mate. Ya, cuy ya tang bapak tak giba. Dukikin mati gia. Deh iya rik. Sebagai anak kaki berusaha nelu. Ketika kaki mari berusaha, tapi bapan kaki terus mate, pakun mate. Beli aki kata dirik. Artinya manusia cuman bisa berusaha. Semua yang menentukan itu hanya Allah rik. Di burun kaki mana bentah bener Ben. Yo iya rik. Ya beda ya Ben. Engkau minta tolong ke kakek. Tang bapak petang baki. Engkau pulang mulia ke rumah bapak ke TV. Le, iya pesen nah. Deki, mun mari ki baki ke rumah ya. Oke siap. Ya wis, kau mulia ya. Ya, ingat teh. Allah. Allah. Assalamualaikum. Bapak. Ya lo, arah apa ya Pak? Bapak sekolahnya Jong. Allah jenguk ngaji Pak. Jong, bapak mesen ya. Sehingga cacat melaju ke tanah. Dia pergi. Iya Pak, kok tak kira bagi Pak. Allah jenguk cade Pak. Engkau kita ada kok pas nungguin siapa Pak? Pak, Bapak, ya Allah. Bapak, Bapak, Bapak. Dara mafud. Kaki abilan sa janji sengko. Mun sapit ku tongar ra. Ken mun oreng teku bantan na. Iya kak, cek ke beter. Engkau apa kuna janji? Ken kau ajual tanah bi bapak tani bagian. Engko tak butuh janji fud. Bila mbak ada orang ala-ala ke sengko fud. Ken betul kaki je. Ken saya ngacung. Matur ala-ala apa teh. Pas jeli ngaki. Lah, maki pada dina aja food. Ada apa le? Coba apa nggak mate? Bagaimana le? Ayo di urus jas mate. Surat tanah lima. Iya loh. Coba apa kita ikut berarti kan kita tadi surat tanah. Jadi itu ada surat tanah begini. Kalangkong le, bapak nampong pandina. Ayo ngalah kamu nih kak. Jangan lagi dinjo kak. Tahu sapot repot. Oh, Si mati wa, bapak beli siapa? Kaki salah detik tak mencium sih. Kini yang surat tanah, terus sore. Ring tuan tadi yomo, nak foto lagi nak kuat tanah. Engkau tahu, engkau kena tanya surat tanah, tuli ke bada. Kaki jere-jere nyap tahu. le, ngamu tanda. Pas bentuk kenapa mbak mandi? Oh kita kau berteh. Kak, singkok ki arah betul bapak. Mungkin kia tanya surat tanah. Detek mun bapak mari kuburaki.